Mayap ayabak po kekongan amakiramdam karing radyo at manalbeking kekatamong Facebook live streaming. Pagmasusyan tayang eni ing banalamisa para king piyesta ning Juan a Birhen ning Santo Rosario. Ing kekatamong kapag masusyan ning banal a Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Al R. Manakmul III, Parish Priest ning Holy Eucharist Parish, King San Miguel, Balen ning Magalang, at Director ning Archdiocesan Commission on Social Communications ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Kiligyuning igpa, ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ng ginutang Jesucristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamikiyagom ng Banal na Espiritu, manatili sa kapilanman kaya kayo. At keka antimurin. Maya pa, abak po kaya kayungan. Maya payabak po among. Kingaldong iti pagmasusyan tayong kapiestan ng Birhen ng Santo Rosario. Potang pangadyan tayong Rosario, kayabe ng Maria, at tuturo na katamo naman kanita ng Hindu, bang kanita pigunaman, ing biye, kamatayan, kasakitan, at pamanyubli ng may biyening kayang anak. Tuturo na katamong bigunam, king lugod na ng Diyos, apyapakit na kaya katamong tao. At batang lubos maging karapat dapat magmasusi kareting banal a misteryos, king mitmong katahimikan, ganakantalang yeni at sisyan, di nga gawa tamong kasalanan kin Diyos, at king kapara tamong tao. Itamungan, aminan ko, King Diyos ang mapamakalulu at kay kayo kapatad, ing mi kasala kumbina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinita ipanigapo ko kang Juan a Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos aginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at ding pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana, kimbiye alanganga. Amen. Ginu pakalulu, Ginu pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginu pakalulu, Ginu pakalulu. manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, kim pamamalita ning anghel, akilala min pamikatawa ng taong Jesus ay anak mo. Katman mo sana rin po sumikinlugod mo, banalang-alang kim pamamilita ng Nuana Birheng Maria, apangin tuloy raming nabangan ng ligaya, ning pamanjubling miye. Uli na naman ning pamaylas at kamatayan king krus, ning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabiyat magari kambe mo, king kametong aning banal na Espiritu, metong mo kim panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginu. Pamamasang ibad, king libro ning dapat ding apostol. Kaibat ning pamaytas na banwang Jesus, migbalik la Jerusalem ding apostol, ibat king bundok ding Olibo, atin anggang metong a kilometro karayu, king syudad. Inyang miras la king syudad, tinaglus lang menik,
ket ang kwartong karelang pitutok na nganan, i Pedro, i Juan, i Santiago, i Andres, i Felipe, i Tomas, i Bartolome, i Mateo, i Santiago, a anak ng Alfeo, i Simon na aktivista, at i Judas, a anak ng Santiago. Maralas lang mititipon, ban miyabe-abe manalangin, kaya bedaring babae, i Maria, a ima ng Jesus, at ding kapatad na. Ing amano ning Ginoo, Salamat king Dios. mipuriya ing lagyo ning Ginoo, king kapilan paman. Mipuriya ing lagyo ning Ginoo king kapilan paman. Ikayong talasuyo ning Ginoo, puryan nye ing kayang lagyo, manano na sanang ing lagyo ning Ginoo, yang puryan dangeni, at king kapilan paman. Mipuriya ing lagyo ning Ginoo king kapilan paman. Manibat king aslaganing aldo, angga king albugana, ing lagyo ning Ginoo, puryan niya, ing Ginoo mag-ariya, karing sablang bansa, lalagpus king banwa, ing kayang ligaya. Mipuriya ing lagyo ning Ginoo king kapilan paman. Nino ing kawangis ning ginungke katamong Dios, ang makalukluk king trono, karin king banwang matas, dapot karin ketang kayang kabilyan, tatandoya, banbanwa at yato, akit na. Mipuriya ing lagyo ning Ginoo king kapilan paman. King pangapase ring kalulu, king gabun, kaya lang babangon, tatas na no manding atsyu, king malukang kabilyan, at karing prinsipi nala yayabe, karing prinsipi ning balenna. Mipuriya ing lagyo ning Ginoo king kapilan paman. Parangalantaya ing mayap a balita. Alleluia, Alleluia. Ing Ginoo mantabeya kaya kayo. At keka antimurin. Pamamasak yung may pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Inyang kanam na ng bulan Elizabeth, tinubod ne ning anghel ng Diyos, ing Diyos ning anghel Gabriel karin Nazaret, ing metong karing balen ng Galilea, at inyang balita para king metong mabaying birhen, ang makapangakong kasal king lalaking milagwan Jose, ay iba't king lahi ng aring David, Maria ing lagyuning babaying birhen. Dinatang yakang Maria ing anghel at ngana, ing kapayapan manatili keka, ing Ginoo at yukeka, at benendisyonan na kang emunano. Tutuyang belingas nga sa lubi Maria, ulianiting amanong sinabi na ni anghel, at ipsipisipa na, nung naning kabaldugan na niti. Nga na ning anghel, Maria, kami tatakutan, uling meging malam yalub kaya kayong Diyos. Milamnan ka at ibait ming metong anak a lalaki, at pamalagwan meng Jesus. Maging marangalya at mayawis siyang anak ng kakatas-katasan na Diyos, gawa ng ari ng Ginoong Diyos, antimoy David ang makatuana. Iya'y maging ari daring lahi ng Jacob, king sablang panahon, at ay mapupus ing kayaryana kapilanman. Nga nang sinabing Maria, king anghel, makananong mapalyari ti kabang ako, ala kong asawa. Pekibat na ning anghel, datang yakeka imbanalay espiritu, at lilungan na ka. Uli na niti, mayawis siyang anak ng Diyos, imbanal amibait kaya ka. Lawen may Elizabeth a kamag-anak mo, sasabihan da rin tao, king ene manganak, dapot ngeni kanam na hagyamang matuane. Uling alambage, ay napapalyarian ng Diyos. Nga ng Maria, talasuyo na ako ng Ginoo, marapat sa kanako, antimo ing sinabi mo, at likwane ning anghel.
Kaluguran kong kapatading maya pabalita ng kaya katamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Pasibay po maya pa abak kaya kayungan. Maya payabak po among. Lalo na karang kaya katamong makirandam, makiyabe king kaya katamong misa, king kaurasan na iti. Ne? Lalo na kang Arnel del Rosario, kakaluguran, ne? Taga del Pilaria mo. Sinabi na kasi ng misa, namang po, tang misan magmisa ka, shout out mo na ako man. Alipapa nga diya, actually. Ne? Po paretang kayang katuangan, King San Luis, si Mr. Romeo at Grace Katakutan. Susubaybay naman king kaya katamong pong radyo, karang kaya katamong programa. Ne? Hail Mary, full of grace. Tuwan ka, Maria, mit mo ka king grasya. O yan ing amanong inapsen na ning Anghel Gabriel kang Maria. Akit tamupin na tutuyang full of grace. Mit mo ya king grasya i Maria, uling mira siya kaya, inganak na nin kaya katamong, ne, Diyos, in tagapagligtas tamo, ing meging indu. Pero aliwa mo ita, ne, king katang ebanghelyo, nga na ning anghel kaya rin ang belita na iyang may pili, na maging indu ning kaya katamong tagapagligtas, nga na ning anghel, lawen mo. At inya papalaweng metong, lawen ming pinsan mo, ing kamag-anak mong Elizabeth, matwane at bahug, milam na niya at kanam na nangeni. Nya, asabi tamo i Maria, mo siguro kat mo, nune, lala po, itang grasyang tinggap na. At akit tamo naman king ebanghelyo tamo, itang disposisyon ng Maria, o ba't mitmuya king grasya? Asad kita nga tinyang papalawe, ing Anghel Gabriel, ame palyari, alimu kaya, nune kitang pinsana. At inyang geway Maria, at inyang sekreto. Nga na kene, isip-sipana nung naning kabaldugana. Karing aliwang ebanghelyo ne, ng mga anak ni Maria, datang larem pastul, at nang atsuking lalam na krus si Maria, at inyang palaging sasabihan ng ebanghelyo. And Mary kept all of these things in her heart. At sininot ng Maria kimpuso na, ding sablang mga palyari kimbiena, at pi bule-bulayana nung naning kabaldugan dadeti. O iting meging sekreto ng Maria. Uling balo ng linawe, king sarili na, nung naning gewa na ni nga pong Ginoo. Wari siguro, uling nga na nung karakaldet ang tinggap ng Maria, kumbaga kimbaso sinapak na meglapo. Wari, itang kanta na Magnificat. O iting meging bunga na niti. Minetong-metong nala, nung nanang depatanan ng Diyos, alimu kaya. Nung magumpisa, karempi pumpunan dang i Abraham, ang gana kaya. O iting sekreto ng Maria, balo ng linawe, belikan ing milabas, at linawe na, nung makanano yung menegobra, ing gamat na ningapong Ginoo, alimu kaya, ngening kasalukuyan, nandatanganin ng anghel, patinit ang milabas. At nang ikit na makanano yung menegobre nga pong Ginoo, makanano yung meging malam, ala na yung aliwang nga sabi. Nunay puryani nga pong Ginoo, king kaya pa na, alimo king kayambie, no king bieda, ring pamilyada. Nga, tutupin, ne, mitmuya king grasya Maria, nang balo ng linawe at belikdan, ing kaya pa na ni nga pong Ginoo, emo kaya, nunek ng kayang pamilya. Makanyan mo naman kaya katamo. Ne? At potang pangadyan tayong Santa Rosario, makanyan mo naman. Nung pakalawen tayo, itang Rosario, mo tungkol kim Birheng Maria. Actually, man tungkol kaya. Tungkol ya king kayang anak, Jesus. Nagumpisa na kitang may katawan niyang tao, ne? O yung pamamalitan na ng anghel, imumunang misteryo ng tula, ang gana kitang kasakitan, subliyang mebye. Nung pakalawen tayo, potang pangadyan tayong Santo Rosario, kayabe ng Maria, pigugunaman tayo, imbyen ng Jesus, amegin dalang king parang kaya katamong kaligtasan. O iting tuturo ng Maria kaya katamo, ing migunam, ing
isip-isipan nga na ning katang ebanghelyo, to reflect, to contemplate. Saint Ignatius, katang kayang contemplation, miya mo isipan. Kang Saint Ignatius nga na, potang babasan me, o piguganaman me tanggewa na ning hapong Ginoo, lalo ni Jesus. Ilagay mo yung sarili mo mismo, ketang akto nga ita. Nang papakude, at suka ketang lalo na ning krus, metong kakaresundalos, kaya na kang Maria, nga itang panamdaman mo, itang pali ni Aldo, ikit mong mamagos itang daya, at danum king katalindiking ana, sisituit mo itang sarili mo, ketang milyari kanita. Bamong lubos ay intindihan, nung nanong gewa ng sakripisyo, at nung makananong karagul, ing lugod ng pepakit, ng anak ng Maria, kaya katamo, batang miligtas. Nung pin-realize tamo ito, balikdan tamo ito, sabi tamo pin, mo kabud ne, kaya buritang feeling blessed. Feeling, miralakoy ite. But indeed, we are truly blessed. Potang, contemplate tamo ito. Balikan tamo ito, kimpami biya tamo. Makanita pala yung gewa na ng Diyos, king kakumbiye. Minsan nating kakaluguran, pisyalan da ko king parokya ko ne, king magalang. Uling malaut yan dumalang ka pa mong bundok. Ali, okay naman dandalang yan diyan gagawan dala. Malawot pero may masyal. Uling ng kasagsaganan ng pandemya, may itong lakarening miapektuan ng pamilyada. At may itong yakaretang maragula pegdalanan. Uling paulinaniti, may walaya biyaytang karelang pengaring babae. Kang panaw na ita, papangadila, kanako, at pengadi ko lang naman. Ang gana ketang may kremechimada, ang gana ketang i-bless kaya kung dili ketang musuleum da, ingimada. Binidyo ko na yung sarili ko, apang bi-bless kaya, iimada. Dakal lakutang kanita kanako na masakit ang pagdalanan da. Sabi ko pin ako naman nasabing God is good. Ketang panahon na ita. May sabi ko, we trust, magtiwala tamo king hapong Ginoo, and we entrust. Ipagkatiwala tamo kaya, imbiye tamo. Uling nga pong Ginoo, at inyang mas malalam akapagnasan o purpose para kaya katamo. Ngayon yung mintalan retang kutang da kanita kung naman nasagot, tahimik ko mo. Ngayon nga ra, amo nga na, more than a year nang may wala yung mami, nang papangadi kami keka. Pero balo mo nga nang makanita, nang babalikan mi nga na, kagana na pala ni nga pong Ginoo. Bakit nga ako? Ngayon ko laisip mo nga na, nang panahon makakwaranting kami, kabud na daratang kitang gate, may makasabit ng plastic, ating orange, ating saging, ating lutong ulam, makareceive ken text, nanay buri yung ulam bukas, bibiyeda. Ginamit no ni nga pong ginuren tao nga rin kimbiyemi. Nga diyang lalawen mi ngeni nga na, masakit yung pagdalanan mi, pero nga pong Ginoo, mamantabi pamuring palaki kami, karetang panahon na reta. Nga, meging malam yang tutu, nga pong Ginoo kaya kami. At kaya rin ta, kanako among, kantami I appreciate imbalang sekundo o seconds na nimbiyeke tiking yato. Lalo nang mitagan minamu, impengarin ming lalaki. Bala mo ka no, automatic namong milyari karela, after na nita, ngayon meg okay ning kaya gana-gana, ing metong ng kapatid at Manila, at Kenny, at king malaut lugar ng aliwa, but they make it a point, every Sunday ngeni, non-negotiable, mumulila, kimbaled ang matua, kaya di tatangda. Kanya-kanyang dalang pamangan, makatoka, at mag-lunch la. Kaya rin na nita, bayo maglasing ko, magsiuli na la. King karelang pibale-bale, uiting ikit da. King karelang pamibiyabiye. Ikit ng menegobo rin gamat na ningapong Ginoo, kareng kasiping dambale.
ikit ditang binunga na muna mang karela. Noon dati, ay, magobra ako, day off ko. Ating kong meeting, kaya punta lang Kenny, kaya miratang. Ngeni, mas lalo dang dinyan importansya, imbiyan na ng tao, ing relasyon da kimbalang metong at metong. Nya, asabi da, malugod at mahayap ya talaga, inga pong Gino. Inga ako buring sabihan karelang, God is good all the time, ilang ngeni, nang balod ang linawe, belikan tang milyari karelang, masakit at mapahita kapalyanan kimbiyeda. Ila mismo, ayap sila king amano da, tutuyang mayap at maganaka, inga pong Gino. Makanyan mo naman kay katamo, o yan ang tuturo ng Maria. Eya mo kang Maria itang mensahe na ning anghel, Hail, full of grace. Noon pwede yan naman kay katamo. Potang balo talang balikdan, deng milabas akapalyaran kimbiyetamo. Pigunaman at lawen, nung makanano yung menegobra, ingapong ginukimbiyetamo. Sabi tamo pin, kamo feeling blessed, but indeed, truly blessed. Nya kaniting Santa Misa, uy ning kakatamong mo isipan, but to contemplate, lawen balikdan, ing kakatamong pamibiyabi. Karin asabi tamo naman, I am full of grace. Amen. Talakad tamo po. Ginoong Jesus, ing kapansin-pansin dili kim berhen ay indumo, ing kekang kasalpantayanan, uling meniwalaya, tegulaling na lubus ing kayang sarili keka, kim pamisip, amano at dapat. At nga tamong manalangin, Gino, ituro mo keng masal kalupa ng Maria. Gino, ituro mo keng masal kalupa ng Maria. Ginong Jesus, kingkekang ebanghelyo, panagkat mo ing kasalpantayanan, iti tinggap mi king binyag, dapot alus meragul. Idake mo kesana king matatag ng kasalpantayanan, ning banal mong indo, ipanalangin ta king Gino. No ituro mo keng masal kalupa ng Maria. Gino, binaming pagmumulalan ing kasalpantayanan ning indumo, inyaawsan miyang indumi mo naman. Ibyemo sana ing lugod, mitagulaling king kaming sarili keka, antimo ing depatana, ipanalangin ta king Gino. Gino, ituro mo keng masal kalupa ng Maria. Ginong Jesus, ibyemo sana kami ing tetagantuki karing bakas ng indumo, ating tiwala karing mamuntukan ming espiritual. Ipanalangin ta king Gino. Ituro mo keng masal kalupa ng Maria. Ginong Jesus, ibyemo sake kami, antimo nung makanano mong binyekang Maria at karing minunang Kristiyano, ing katapatan king pamakirake, king metong atinape at metong akalis, ipanalangin ta king Gino. Gino, ituro mo keng masal kalupa ng Maria. Tanggapan na sana ning Diyos, ring kayadwanan tamo, lalong-lalo na ring kapag nasantamo ban miligtas kaniting COVID-19. Kapaldanan karing miyapektuan kaniti, antimurin para king kapaldanan ding kapatad tamong masakit, manalangin para king karelang kapaldanan, lalo na Cristina R. Ojero. Ring kapag nasanda ring sablang makayantabe, kaniting kaorasan, ring kapag nasan aparalada ring kakatamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king Facebook Live, karing miyayaliwang programa ning kakatamong radyo, ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kakatamong arkidiocesis, at ring kapag nasanda ring kapatatamong magmasusi king Aldo ning karelang kebaitan, lalo na Mary Rose Anli. Iulino sana king kayaryanang maligaya ring kapatatamong meyangu nabye, lalo na ring meyangu bye pauli ning COVID-19, antimurin ring meyangu bye Camila Bangit at Gloria Barredo Bangit, ipanalangin ta king Gino. Ginong Jesus, Imbirheng Maria, binyaning keng sarili ting sablang at tsukeya,
Banasiwana ka, king emayampat na katapatan, ipagkalo mo yung grasyang maniwala keka, anti mo yung depatana, banapagsilbyenda ka at ding kaparaming tao, anti mo yung gewana keka baning biyena, ika mabiat mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Dalita mo po para king pamagsadya karing ayin. Manalangin kayo kapatad, baling kaya katamong daon matanggap iya, arapanin Diyos, igpanglubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginu iting dawon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy pamimiglalang, saupan mo kaya sanang matampang makapidawon kareting ayin ay iyang pangmi, at makapigunam ka rin banal na misteryo, ning kabubugtungan mong anak, baking mga intulid numabang kimpengako ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabeya kaya kayo. At keka antimurin, Itasyo la rin puso yu. makatas na la king Ginu. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tuneping karapat dapat ampong matulid. Impasalamatan da ka, kapilan man ampong nukarin man o igpa. Diyos kilangga at lubos mayupaya. Kabang parangalan miya, ing nuwan na Birheng Maria. Mapalad yan dili ka ring sablang babay, ing malabirhen, akya kang piniling maging indu, nimbugto mong anak, king kayo payanin banalay espiritu. Imbirheng Maria, may gintunin ng indu ning kaya kang anak, abait na antimong sala ning meto yatu. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel ka rin kimbanwa, daralit kami king kayang ligaya, lahin makyabe kaming alan, tuk ng babiya kapurian keka, at ngaming ang kakanta. O
Ika pinibanal o igpa, iking sibuling sablang kabanalan. Ulinitay panagapumi, itugtugme ang espiritu mo, anti mo titipang ambon, kareting ayin mi, ban pabanalan nala, at para kaya kami, gawa na lang katawan, ampon daya, ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa kanitang begi mi panganyayaya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena, kimpamayla sa ampong kamatayana, kingwa ning tinape, pepasalamatan na ka at pinuri, piraso ning tinape, dinwang na iti ka rin disipulo na at ngana, kunan niya iti ikayungan at kanan niya, uling iti ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kibating apunan kingwaning kalis. Pasibayo na kampe pasalamatan at pinuri, dinwang na iti ka rin disipulo na at ngana, kunan niya iti ikayungan at binum kayo kaniti, uling iti ing kalis din daya ko, ing daya nim bayo ampo ning alahanggang tipan, amibabu para kaya kayo ampo para ka rin sablang tao, ban kanita, ipatawaran la rin kasalanan, daptan niyo iti, anting pamigaga na kayo, kanako. Ing misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ngeni gaganakan mi, o mapamakalulungig pa, ing kamatayan ng poimpamanyubli ng mebye, darawon mi kaya kay tintinape ng biye, ang poing kalis ng kaligtasan. Lain pa salamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ang pon sumuyo kaya ka. Ikamin ingan sanang misulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong nimbanal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, imbanal na kapulungan mo, ang makalaganap king meto yatu, ban mi ganapiya king lugod, kambe ng Francisco ing papami, at Florentino ing obispo mi, Ipasiano ing obispo emerito, at ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepaynawa kimpihong kapanayan ning pamanyubling mebye, idala mula sana at ding sablang mayango na biye, kim pakalulu mo, ketang masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kaming karapat dapat magkamit kim biye alanganga, bang kayabe ng wana Birheng Maria, ingindunin Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe ng wana apostol, at kambe ng San Fernando, San Gabriel Arkanghel, at ng sablang banal, amabiye kalugod-lugod keka, king kekabaning panawon, apuryan ang pong apaligayan da kasana, king kapamilita ng Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena ampong kaya, kagum ning banalay Espiritu, sablang parangal ampong ligaya kaya ka o Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Amen. Anting meto nga pamilyang inaus ng Diyos, abi-abi tangin ng maus king igpatamong at syubanwa.
Ikapos mo kami, kin sablang Marokoig pa, malugod mong ipaggalubing kapayapan kim panahon mi, baring kasupan ng pakalulu mo, mitimawa kaming parati, kim pamanalipan ng kasalanan, at mikabyus kami alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan mi ang pumpagsadyan, impanyatan ng mitmong kaligayan, intaglapaligtas ming Yesu Kristo. Uling keka, inkayaryan at inkayupayan, amponing ligaya, manggaman kingalananga. O Diyos, sa igpami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan ko, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo, mula sana babalikdan din kasalanan mi, nung ipansinan mo yung kasalpantianan, ni banala kapulungan mo, at pamayapan ang pampisan metong me, agpangking kaburian mo, ikang mabiya at mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng sinubling mi biya Kristo, manatili sa kapinaman kaya kayo. At keka, antimurin. Ipakit tamo ngayon, kimi kakametong tamo, king kapayapan. Kaluguran kong kapatad, nyo yung kordero ng Diyos, nyo yung milalako king kasalanan ng yatu, mapalad na rin mayahus king apunan ng kordero. Ginu e kumatampang tanggap keka, dapot iyakas miyay nga mano mo, kumayap nako. Minsan ang buhay ay isang awit ng galak at mayroong liwanag na tatanglaw sa ating pagyapak. Minsan ang buhay ay isang awit ng luha at siyang papawin nito ay ang pag-asa ng umaga. At kahit anong tindi ng unos, at kahit anong tindi ng dilim, may isang nang nagmamatiyag, nagmamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik loob, turo niya'y buhay na ang Diyos lamang sa atin nagkaloob. O inang mahal, narito kamit, awit-awit ang Ave Maria, at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapa at pagkakaisa. Ang rosaryo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria, puspos ka ng diwang banal, dinggin ang
para karing makiramdam karing radyo at manalbe king Facebook Live, ae makatanggap komunyon king pisikal aparalan, abayan da kayong eni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka maygit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapot pauli na ningening penandit, era kaatanggap king sakramento, ume kamuman espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, emu sana ipaintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen. Talakad tapo. Manalangin tamo. Oy pa'y malugod, king kapamilitan tim banal al Eucharistiyang kay ba't pamong gimpanan, papasyag mi kamatayan at pamanyubli ng mebya Kristong anak mo. Ipagkalub mong makapakyagom kami, king kayang pamaylasa, baking makapakiraki king kayang tula, at ligaya kimbye alanganga. Itiadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu mantabeya kaya kayo. At keka At antimurin. bendisyonan na kayo ng mayupayang Diyos, ng Igpa, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ing misa may daw ni umena ko king kapayapan. Salamat king King Diyos. Akit ang belawan, over and hamasla, tinganggang